Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, dobrodošli u novi video. Na moje veliko zadovoljstvo po prvi put razgovaram sa novim, to jest prvim istorijskim FNC šampionom teške kategorije Ivanom Vitasovićem. Pozdrav Ivane i dobro mi došao. Pozdrav svim gledatelja Triangle TV-a i hvala na pozivu. Evo. Hvala puno i tebi. Nažalost, eto nismo uspeli da se organizujemo na eventu, da snimimo, bilo je onako veče puno ludila, puno emocije i svega. Kao što znamo, iza sebe imaš definitivno najveću pobedu u karijeri, postao si prvi istorijski FNC šampion. Hajde da čujemo za početak neke tvoje utiske. Pa ništa, evo, stvarno sam zadovoljan izvedbom. Ok, možda prvu rundu nisam se htio bespotrebno trošiti kad me ruše dolje, jer je stvarno u kavezu je bilo prevruće. Ja znam da borba ide na 5 rundi po 5 minuta, znao sam da će doći moj trenutak i u biti zadovoljan sam izvedom. Mislim, bio bi glup da nisam zadovoljan nakon onog nokauta, evo. I publika je te onako poprilično podržala u hali. Eto, samo ko je bio tu može da zna kako je bilo. Bukvalno delirium je bio. Posle onakvog high kicka. Da, mislim i prije tokom borbe stvarno nemam nikakvu poveznicu s Karlovcem, stvarno, ali mogu zahvaliti publici jer stvarno je bila ludnica. Mislim, čuo sam i navijanje s tribina, evo, ništa nego hvala publici. Ja kažem, nisam očekivao jer nisam domaći borla, nemam stvarno nikakvu poveznicu s Karlovcem. Evo, to je prvi put da se borim tamo, nisam imali priliku niti vidjeti, a baš su me lijepo ugostili i hvala im na tome. Nema šta, ti si sve to zaslužio svojim radom i zalaganjem i tako bi trebalo da bude u svakom gradu gde god se boriš, bila to Srbija, Hrvatska, Bosna ili bilo gde u regiji, stvarno si eto zaslužio to svojim radom, zalaganjem i nastupima. Pa da, mislim, gledaj, uvijek stvarno neko sam si stavio u glavu da sad uvijek moram dati sve od sebe, mislim, takav je sport, dođeš, odradiš posao, stvarno daš sve od sebe, prvo mi je cilj da naravno ja kao sam sa sobom budem zadovoljan sa svojom performansom, a zatim i publika, ali pošto sam stvarno za neke stvari perfekcionist, teško me zadovoljiti i onda ako ja budem zadovoljan sa svojom izvedom, mislim da će i svako drugi, pa uvijek si nađem neku grešku i manu u svojoj izvedbi, pa našao sam i u ovoj, ali sve o svemu sam zadovoljan. Ollie Thompson definitivno jedan od najboljih boraca s kojima si se borio, poprilično dobar, tvrd, kompletan borac, iskusan, ide iza poraza od Saše Milinkovića, onako baš približnom meču, imao je veliki motiv da se vrati, ulog je bila titula. Šta ti je prošlo kroz glavu kad si prihvatio meč sa Olliem Thompsonom? Da li si verovao u sebe, ali znamo da je to poprilično iskusan i dobar protivnik? Ma ne, nisam ga, nije sekunde da sam ga podcijenio ili tako nešto. Mislim, istovremeno smo saznali za meč i očekivao sam da će doći u dobroj formi. Htio sam doći u najboljoj formi jer nije mi bio cilj sad da ne volim se boriti s borcima koji dođu i da me jednostavno samo dođu odraditi meč, želim da me neko dođe pobijediti. Tu mi je neka dodatna motivacija i mislim da su ljudi nisu teško ljude više zavarat, ne znam, ljudi su počeli kužiti sport i mislim samo ako dva borca koji nešto znaju, ako dođu jednog drugog pobijediti, može sport rasti, ovako ako su neke mismečevi, mislim da će to teško više prolaziti. Mogu na jednoj razini, ja razumijem na nekoj otprilike na početku jer borci se moraju ograditi, ali već u nekoj kasnije fazi mislim da to nema apsolutno smisla. Pa evo, neko moje mišljenje, sad ćemo vidjeti. Slažem se, imao si dva poprilično dobra protivnika, položio si dva velika testa i dokazao si da si prevazišao region i da si onako jedan respektabilan evropski teškaš. Pa da, evo stvarno ne znam šta dalje. Bio sam jučer u dvorani, pozdravio ekipu, malo smo popričali, ali apsolutno mislim kako je borba prošla i to sve super, ali nismo uopće pričali za nastavak. Htio sam si uzeti mali odmor, mislim nije to 7 dana neću ulaziti u dvorane, uzet ću si neki aktivan odmor, malo bicikla, malo ronjenje
I to je to, mislim, sljedećih 7 dana baš ne želim razmišljati o nastavku karijere, mislim o nastavku, samo se želim malo odmoriti glavu i nakon toga vraćam se u dvoranu i se postaram, vjerovatno će mi dan biti tempiran, ali nekako još uživam u tome pa mi je okej. Kakav osjećaj biti staviti pojas na rame ili ti oko struka? Prvi u istoriji teškaš FNC-a, znamo da FNC mnogo dobra promocija koja nenormalno se razvija i napreduje, tako da sigurno je i velika čast biti prvi šampion teške kategorije u istoriji. Pa je, lago bi kad bi rekao da mi nije čast, stvarno sam zadovoljan i nekako osjetim da se trud isplati, stvarno nakon Zaboka male prošle stvarno odmah u dvoranu, nastavak treninga, znao sam da će nešto doći. Kažem da Zelgi i Dražan su se dogovorili oko da li bi se borio i samo sam nastavio. Imao sam tu stvarno faza nakon mislim gdje sam počeo pucati, ali imam neki cilj i jednostavno imam neki cilj i želim to si ostvariti. Jednostavno znam da će mi biti teško i ja mislim sve kako ide, kako pobjeđujem da će sve te borbe biti teže, ali vidjet ću. Kažem, dok mi je još neki gušt u tome, dok uživam, gurat ću i dalje. I čestitke za tebe i naravno za tvoj tim Trojan iz Pule koji vladate FNC-om, jedini šampioni faktički FNC-a su iz Trojana iz Pule, ti i tvoj kolega Daniel Bažan, tako da eto, čestitke na tome. Hvala vam. Mislim, u biti nekako posložilo se, Bug je uletio kao zamjena na kako se Filip Pejić ozlijedio i on je samo čekao taj meč i jednostavno isto ušao veliki rizik, ali stvarno on isto trenira, doslovce se trgamo svaki dan i odradio vrhunsku borbu i pobjedio, ne znam, to je bio prvi pojas u FNC-u, ja sam sad evo drugi koji je bio došao, drugi po redu, za sad da, uzeli smo 2 pojasa iz 2 pokušaja, to ne znači, ja mislim sad da ne govorim da smo mi najbolji klub jednostavno nismo, ima tu, ja mislim u Balkanu toliko dobrih klubova i mislim da je to samo neki jednostavno cilj da se svi zajedno gradimo i stvarno ide prema tome da jedan Balkan postane jedna respektabilna regija što se tiče boraca. Evo. Slažem se. Da li si razmišljao nešto protiv koga bi volao da braniš titulu na FNC-u? Znamo da ovde nema puno teškaša, pogotovo da nema kvalitetnih teškaša, tako da će samim tim biti veliki problem dovesti FNC da dovede protivnika s ovog podneblja. Moraće verovatno ponovo neki stranac da se dovodi za borbu. Da, sve, da ti budem iskren, baš me iz Zelg pitao, da li znaš šta bi, sam rekao da želim uživati još u tom pojasu, još malo, ne razmišljajući o sljedećoj borbi. A gle, vjerujem ako bude to Pula da će to biti, barem bi ja volio da to bude u biti jedan težak protivnik, ne bi volio nikako pošto sam na domaćem terenu da sad to bude neki protivnik koji će doći izgubiti. Znači volio bi da to bude onako stvarno meč za nala, evo, pa ćemo vidjeti. Još apsolutno ne znam ništa, do Pule je otprilike nešto oko 2 mjeseca, da, od 2 mjeseca do Pule, do eventa u Puli. Ne znam, apsolutno, evo, vjerojatno znaš ko ja, evo, da ti budem iskren i to je, evo, a nisam niti htio znati, kažem, do sljedećeg tjedna, apsolutno što se tiče borbi, ne želim baš previše niti znati. Evo. Pametno. Eto iz FNC-a i nekog razgovora sam čuo da se u Puli sprema revolucija, da bi to trebalo da bude najveći FNC event do sada. Verovatno trebalo bi da nastupaju borci iz Pule, ti, Bažan, Teto i Vrtačić i Barbir, o tom duelu se priča. Kakav će osjećaj biti nastupiti u Puli, eto, na velikoj promociji kao što je FNC koji ima velike planove za taj event, imaćeš i publiku sigurno na tvojoj strani. Pa da, evo, publika je već zagrijana, sve što sam pričao sa ovim, mislim, sa prijateljima ovako, stvarno je publika zagrijana za taj event i kažem, ja ne znam apsolutno protivnike, ni ništa znam da bi se trebao boriti Vasa i Kroata, trebalo bi se boriti Bažan, trebalo bi se Andi i Barbir, ovo što otprilike mislim, ako sve bude u redu, i to je to, ali mislim da Arena očekuje stvarno jedan brutalan fight card, mislim, sama Arena, mislim da bilo bi glupo da nije najjači card do sad, jednostavno je treba napuniti to, mislim da bi stvarno bio jedan najjači jedna
fight card do sad u regiji, u biti povijesti ovih u Hrvatskoj, mislim, što se tiče promocije. Nadam se da će, mislim, vjerujem da će Forgač napraviti dobar posao, ako radi ga se izvršno i do sada, ne sumnjam u njega da će napraviti najjači fight card sad. Slažem se. Vidjeli smo na Facebooku i na internetu da si imao onako baš lep doček u svom gradu. Možete reći par rečenica o tome? Pa da, mislim, ja živim u mjestu do Pule, u biti Fažana, to je malo turističko mjesto i evo, mislim, kako smo se vraćali iz Karlovca oko 3 sata, Zog mi je rekao samo da bi me kao načelnik htio dočekati, u biti to su na kraju svi prijatelji i obitelji došla i skupilo se, ne znam, 50 ljudi, možda i manje, ali da, u stvari lijepo su me dočekali i hvalim na tome, bilo mi je toplo oko srca. Nisam očekivao, zato mi je draže. Mislio sam samo da će načelnik doći uručiti cvijeće, kao inače, ali evo, dočekali su prijatelji sa pjesmom i evo. I bakljama. Da, naravno, bakljama, dimnim bombama i topovskim udarima usred bijela dana, ali ajde. Mislim, lijepo je bilo stvarno, evo. Dobar je povod, kad će ako neće sad, što se kaže. Da. A da, evo, kažem, oni se spremaju već, ako bude arena, već su oni spremili svi ti prijatelji, svi već priželjkuju da to bude kaos, pa evo, ako bude arena, ako bude, mislim, toliko dobro kao što su najavili, mislim da bi trebala arena goriti, evo. Slažem, zato svi nestrpljenjem očekujemo tu arenu, što se više bliži datum, raste nekako i uzbuđenje i tenzija, svi mi razmišljamo ko bi mogao da se nađe na kartu, nagađamo, ali eto samo odabrani će nažalost moći da se bore na tom eventu. Da, ne znam koliko, otprilike uvijek organiziraju oko 12 borbi, kao što je bilo sada u Karlovcu, 3 borbe otpalo, jednostavno takav je sport zbog ozljeda. Mislim da će isto tako i ovaj put, mislim da očekuje 12 borbi, nadam se da neće ni jedno otpast, pa da to baš bude onako bomba od eventa. Slažem se. Šta možemo očekivati od tebe u nastavku? Verovatno rekao si odmor, pa pripreme za Pulu, je li tako? Da, odmor, pripreme za Pulu i sve po starom. Mislim, ja stvarno vodim jednostavno život. Ili, kažem, ujutro poslije, ili ovisi kako smjenu radim. Ako radim, ne znam, popodnevno treniram ujutro i na večer, nakon posla, ako radim ujutro, dođem ujutro, odradim posao, doma jedem, dvorana, kasnije šetnja, pas, djevojke, nema pretjerano gluposti, doslovno je cijeli dan mi je isprogramiran u roku u minutu i to je to, takav život vodim za sad koliko mi je godina naporno, volim ga i to je to, sad vjerojatno kažem od sljedećeg tjedna isto, znači posao, doma, dvorana, po par sati svaki dan i to je to. Evo, kažem, ljudi uvijek očekuju da neku senzaciju, ali u biti nije, dosadan život, doslovce, mislim, ja ga volim, ali nekom je dosadan. Što bi se reklo, lagan, ispravan život. Radiš u medicini, kako reaguju pacijenti i kolege, kada znaju da se boriš u teškoj kategoriji, osvojio si pojas, onako nije mala stvar. Ne smije da se igraju pacijenti s tobom, što bi se rekli. Dosta ljudi, ovi kolege me stvarno podržavaju, znaju čime se bavim, nego ja sam uvijek otprilike miran, staložen, ispucam svoju nervozu na treningu, sve to izbacim i dosta njih u biti, mislim kolege znaju čime se bavim, ali ove ostale, otprilike neko kad dođe izvana ne znaju jednostavno i onda me ne znam ili vidim negdje u novinama ili tako, pa kao da li sam to ja, ili mislim uvijek isto pitanje da nikad me ne bi povezali jer u biti niti ne povezuju taj sport sa tim poslom, ali mislim objasnim da to nije nikakvo divljaštvo, makar je sport brutalan i tako, ali jednostavno mislim da su prošle godine da su neki kriminalci da se bave tim. Sport je sami po time sazrio i mislim, svi se mogu baviti, nije više kao prije, ne znam, prije 15 godina kao rezervirano samo kao za kriminalce, kao što je bio na lošem glasu, evo. Tako je to. I na svu sreću sport u regionu raste, ima vas dobrih boraca, dobrih primjera koji to demantujete i što bi se reklo idemo ka napred, svi zajedno. Da.
Pa ne znam, mislim, ja stvarno ne vidim nijednog dvorca na višem nivou da neki kao bad boy. Jednostavno svi su to normalni dečki koji imaju cilj biti najbolji na svijetu i to je to, uživaju u onome što rade, bore se kao i svaki drugi. Mislim, samo možeš pružiti respekt ako neko krvari koliko i ti u dvorani i ne znam, bilo bi glupo ne pokazati poštovanje svakom od njih, barem ja gledam na taj način. Svi znamo koliko se trgamo, borimo u dvorani i na sve druge moguće načine spajati kraj s krajem i onda ne pokazati poštovanje prema tako nečema, znaš da radi isto koji ti, bi bilo omalovažavanje samog sebe, evo, barem neko moje mišljenje, ali... Slažem se sa tobom. Što se kaže, isti hleb zarađujete, svima vam isto, pogotovo na ovim postavima, znamo koliko je teško doći do meča gde možda se naplatiš i do sponzora i do svega, ok, razumem neki biznis, ali u principu poštovanje mora da se pokaže, što se kaže, svi smo u ovome zajedno. Pa da, mislim, barem kažem, neko moje mišljenje. Ok, znam kad je taj dan borbe, to je to malo, tu budu emocije jake i sve to, ali nakon kad što prođe meč ne vidim, barem ja, neku želju s nekim prozivkama, ne znam, i trash talkom, jednostavno nisam takav, a bilo bi glupo, ne znam, bilo bi glupo ne pokazati poštovanje čovjeku koji isto radi ono što i ti, koji se bori za svoj kruh i to je to. Slažem se. Kako bi odreagovao, eto to mi je sad palo na pamet, znamo da si ti totalno normalan lik, lagar, mislim Zelgova škola, svi ste onako kalup, što se kaže, prirodni, normalni, mirni momci, kako bi odgovorio u toj situaciji da neko želi da te uvuče u trash talk? Da li bi mu odgovorio istim ili bi presekao to? Pa znam odgovoriti, nije sad nije da ne znam, sigurno neću prvi krenuti, ali branit se znam, sigurno da neko krene, vjerojatno bi nastavio, ne bi ostao, ne bi mu pustio liša ništa, to jest sigurno bi odgovorio. Neću dati na sebe, neću nikog provocirati, ali na sebe ne dam. Tako i treba. Ma mislim, ne, kažem, moje mišljenje, može se neko složiti, ne složiti, znam da je taj trash talk bitan za promociju, za sve, ali ne bi se osjećao ugodno, jednostavno nije mi prirodno i ne bi se osjećao ugodno. Ja mogu, ne osjećam se dobro, na primjer, u bespotrebnom vrijeđanju. Ja znam da je to dobro za i promociju i za sve, ali što se tiče otprilike moje popularnosti da bi naglo skočilo, ali ok mi je ovako. Rađe ću odraditi posao, kavezu a ovo pusti za neke druge, evo. Što se kaže, polako, ali sigurno, i opet krenuo si tim putem, glupo bi bilo, što se kaže, po stare dane da se menja ličnost. Da. Što postane psiho Vitatović. Da, mislim, onako Vitasović nema neke stihove za vrijeđanje, više za opuštanje i pijanku, ali da, nema, jedno što mogu pjevati gušti su gušti i to je to, ovo ostalo, nema neke stihove za vrijeđanje, da. Moramo da pohvalimo i Zelga koji idealan posao radi sa vama, eto i tebe, i Bažanta, i Vrtačića koga dugo nema, stvarno vas ispremio i moramo da pohvalimo Zelgov fizički izgled, to sam mu i rekao tamo, da je najbolje građen i stvarno sam pre tome, ja sam se oduševio kad sam vidio kako je čovek, Zelg nije mlad, onako već u godinama, da je tako građen, znači ja sam rekao sve borce na kardu treba da bude sramota kad pogledaju Zelga kako izgleda. A ništa, čovjek trenira stvarno, trenira 2 puta na dan i konstantno u dvorani, nije toliko mislim, trenira oni s nama, ali više u toj teretani i ubijati u teretanu, 2 puta na dan, hoćeš, nećeš i ne propušta treninge, znači nema toga, jednostavno isto, tako i nas isto nešto naučio, jednostavno moraš biti tamo da imaš uspjeh, znači ne možeš ti, dosta tih mlađih dečki koji su sad, ne znam, po zaluđeni tim društvenim mrežama, očekuju uspjeh preko noći. Svi oni, ne znam, bitnije im se slikat, ne znam, i postaviti sliku na Instagram ili Facebook da, ne znam, da skupljaju lajkove, nego biti u dvorani. Jednostavno mislim da se trebaju pustiti toga i jednostavno samo trenirati, a uspjeh će doći prije ili kasnije. Mislim, niti ne mora, ali bar znaš da si sve odradi, a ovako mislim da ih je više brine to ko će im šta komentirati, ko će šta lajkat ili tako nešto. Mislim,
nauči nas se da baš da budemo stara škola, da šutiš i radiš i to je to, da se previše ne žališ. I mislim, takav je sport, ako si ozlijeđen, dođi treniraj nešto drugo, mislim, ako ti je ozlijeđena ruka, dođi trčati, ako ti je ozlijeđena noga, dođi raditi, ne znam, boks, nema, znači današnji dečki, ne znam, dođu u dvoranu, pa ih boli ruka, pa ih nema, ne znam, 2 tjedna, di si bio, bola me ruka, dođi, bilo šta raditi, samo da možeš, mislim, jednostavno stavi nam taj džir u glavu da moraš biti tamo da biš uspio, ako ne, i jednostavno da se uspjeh ne događa preko noći, nego da moraš doslovce svakodnevno trenirati. I kažem, bilo je toliko talenta u našem klubu, a nisu imali te radne navike. Jednostavno, nakon nekog vremena odustali su. Ima ih još tih talenta, ali nemaju radne navike. Na kraju smo ih mi svi radni, koji su radnici, svako od nas ih je šišao, da, baš to. Slažem se, to kroz decenije istrojena su i na amaterskim takmičenjima, bilo je baš mnogo talenata, da ne imenujem sad nikoga, ali eto, kao da su se umeđu vremenu nestali, nisu se pronašli u tome ili su prestali sa sportom, eto šteta je i mislim najbitnije u borilačkom sportu, pogotovo u MMA-u, ostati jak u glavi i ne odustati. Pa da, baš to, mislim, biti uporan, ja mislim da je svakom od nas došlo, mislim, toliko se trudiš, uladiš, da izgubiš, onda naravno da ti je kao propao svijet, ali jednostavno, ajde, kao jednostavno, ja sam isto rekao, mora doći jedno moj trenutak i evo, sad zadnjih par mečeva stvarno mi se nekako poklopilo. Ali ja sam konstantno bio u dvorani, mislim, i kad nisam imao mečeve godinu dana, ja sam bio u dvorani, trenirao i zalagao se u biti, jer kao znao sam, jednostavno prilika mora doći, a dosta ljudi nakon onog meča, nema ih po par mjeseci, misle onda kao pa imaju ugovoren meč pa će tek doći, ali u biti tu se ti spremaš na meč, ne možeš naučiti ništa novo, učiš novo kad jednostavno nemaš kad nisi u kampu, tu se uči nešto novo gdje ljudi to zaboravljaju, u biti da trebaš konstantno, maltene svaki dan visiti u dvorani i da ti stvari postane automatika jednostavno i da radiš stvari prirodno, ne da ih moraš siliti. Mislim da je samo to jedini cilj, jedini put za neki bolji rezultat, da samo trening, rad, ništa više. Talent će prolaziti na nekoj amaterskoj razini ili još kad si junior, ali nakon toga ja mislim da će radnik, da će ih sve prešišati. Slažem se, ne samo i meni, u svim sportovima, kako se zakorači u profesionalni ili ti seniorski sport, talent tu nestaje i tu radna etika pobeđuje. Pa kažem, ok, za neke stvari mi ide mrvicu bolje, nešto loše, ali mogu reći da smo ja sad Jandi, Bagi, nije to nešto kao da smo mi nešto talentirani, nego jednostavno konstantno smo u dvorani, pogotovo svi apsolutno, Jandi radi u smjenama i Bagi radi isto tako i svaki slobodan trenutak si u dvorani, nema tu nešto, ako kažem, i Jandi radi kao vatrogasac, Bagi kao animator, on ima firmu za organiziranje dječjih rođendana, to se isto, mislim da isto, znači organiziraju se kako ljudi stignu, Andi isto kao vatrogasac, on ako ima neku hitnoću, ako je požar, on ne može doći na trening, ali zato trenira u svakom mogućem trenutku, kad mu posao to dopušta i jednostavno to jedini faktor za uspjeh. Ne? A ovi dečki danas, mislim, jednostavno oni kao odrade par treninga i mislim da je to. U biti treba svaki mogući trenutak doći u dvoranu, da li jutro, podne, pred kraj i raditi. Slažem se. I pored taktičko-fizičke pripreme u dvorani, kada si konstantno u treningu, to onako i psiha jača, kada ti znaš kad ulaziš u meč da znaš da si spreman, kad si ti sam sebi bio dobar u tom kampu na treninzima, mnogo ćeš lakše pobediti prvo sebe pa protivnika nego kad ti znaš u podsvesti da nisi dobro trenirao, mislim. To si baš dobro rekao, mislim da tu, da u biti sve si rekao, kad treniraš, kad znaš da si spreman, nemaš straha od niš, nemaš straha od hrvanja partera, stojke, jednostavno znaš da si sve prošao, da se, ako se nađeš u bilo kojoj situaciji, da se prošao, da možeš izaći i jednostavno i glava je spremna i puno ti je lakše izdržati, ne znam, i kad znaš da si kondicijski spreman, nije ti strah niti u kojem trenutku nešto, znaš da si spreman na sve i
i u bilo kojoj fazi borbe, da li će to biti prva, druga ili peta runda i nije te briga, znači samo ideš ako ti treba i glavom kroz zid, evo. Tako je. Pratim tvoju karijeru, bukvalno od tvog početka i od onih mečeva na FFC-u, nenormalno si napredovao. Gde misliš da možeš najviše da napreduješ još? Pa u biti mislim da mogu u svakom, znam koliko u stvari imam mana u biti u svakom segmentu, jer znam kad nam Zelik pokazuje kickboxing i MMA, vidim koliko je tu mana u kickboxingu, znam kad idem kod boks, kod Marka Čalića, našeg boksača, vidim koliko ima tu mana, taman mislim kao da nešto naučim u boksu, i onda mi pokaže da to apsolutno drugi sport, da doslovce milimetri su dovoljni, onda kad idem na hrvanje vidim koliko, znači u apsolutno svakom segmentu, možda bi najviše trebao tu možda obrana od rušenja, mislim tu i parter, makar dobro radim parter, ali kad je samo parter u pitanju, ovako mislim kad rolam puno to ljepše i bolje izgleda, jednostavno nisam imao nikad priliku pokazati, ne znam, jer jednostavno MMA je potpuno drugčiji sport, ali kad samo rolam puno to bolje i ljepše izgleda i puno više znam nego što sam ja bio prezentirao u kavezu do sada, ali ja mislim da bi trebao raditi apsolutno na svakom segmentu, samo kažem, nekad ne jednostavno posao zakine, ali nadam se da će s kojim pobjedom možda i ću moći nekako normalno živjeti od samog sporta, pa će se moći više posvetiti. Kako ti deluju organizacije poput KSV-a, Oktagona, koja je isto u velikoj ekspanziji, tu je UFC koji više nije toliko nedostižan, to su dokazali mnogi borci s ovih prostora. U kom pravcu vidiš sebe, u kojoj organizaciji razmišljaš, gde bi volao da kažemo da bude tvoja sledeća neka karijera? Mislim, svima nam je san, svima vam je u stvari san, taj UFC, ali da li razmišljaš o KSV, o Oktagonu ili nekoj trećoj promociji? Pa u biti, evo, za sad mogu stvarno biti, što se tiče FNC-a, sam zadovoljan i za sad u biti, kažem, nisam razmišljao previše dalje, evo, za sad držim se tog FNC-a i stvarno ja mislim da će oni graditi samo dalje, da će rasti. Što se tiče KSV-a, Oktagona, stvarno, ako Zelgi nekako, ako se uspijemo dogovoriti da je to dobar korak za naprijed, zašto ne, ali za sad ja mislim da FNC odrađuje odličan posao, da će samo rasti, da će možda i za godinu, dvije doći na njihovu razinu. Ne vidim razloga zašto ne bi, evo. Slažem se, to je produkcijski, finansijski, marketinški FNC jako je blizu svih tih organizacija, a tek je da kažeš i krenuo. Da, mislim prva dva eventa ili 3 se više niti ne sjećam su bile samo u American Top Teamu i to je jednostavno krenula je organizacija, to je jednostavno prvih 2 bili su ok eventi, ali još je kao to bilo onako baš lokalna zagrebačka. Mislim za početak i mora. Da, mislim i odjednom je stvarno sa Tvrđavom u Šibeniku to je buknulo, doslovce preko noći pa je to krenuo Osijek, odličan, pa Zabok, sad Karlovac, mislim to je počelo i ljudi su počeli... Bolji eventi. Da, i stvarno ljudi pune dvorane, nije to, ne znam, kod FFC je bilo stvarno odlični borbi, puno i po imenima su bili puno jači borci, ali jednostavno dvoranu, osim Osijeka i Poreča, nisu mogli napuniti. Ovi, kažem, mislim, gdje god FNC do sad došao, tražilo se karta više, ne znam, Karlovac je, ne znam koliko, oko 300 ljudi ostalo je van, u Zaboku je stvarno gorilo, Osijek je gorilo, Šibenik također, mislim sad, ja se nadam da će Arena tako, stvarno rade odličan posao i ne vidim, ne znam gdje će biti kraj, evo, ako ovako nastave. Slažem se tom prilikom da pohvalimo po ko zna koji put Dražena Forgača, Forge i FNC koji rade stvarno vrhunski posao i mislim da su u regionu broj 1 i da će biti dugo ako ovako nastave broj 1, što se kaže. Da, Forgač i cijela njegova ekipa, sad ne znam, u biti ne bih nabrojao jer sigurno ću nekog izostaviti, ne znam, samo stvarno su zadnjih godinu, dvije, u biti može više, su stvarno takvu dobru promociju napravili sporta na Balkanu i toliko su ga razvili, jednostavno MMA je na Balkanu, to jest u Hrvatskoj, stagnirao zadnjih, ne znam. Bilo je svega, jednostavno borci su se trenirali, svi su dobro radili, jednostavno nisu se imali gdje pokazati. Imali gdje da se bave.
I sad, i doslovce si svaki put morao ići vani, vani se boriti, a znamo kad ideš vani ili u Rusiji ili negdje da te ne zove baš da pobjediš, uvijek će te zvati u zadnji tren. I sad kako je Forgaš napravio sa cijelim, mislim, svim trenerima u Hrvatskoj su napravili baš boom na promociji MMA sporta, super. I vidi se to po borcima, da su svi napredovali, ne znam, jednostavno hvala mu na tome svim ovim klubovima, jer evo, ja mislim, ko voli MMA sport da uživa u ovom trenutku. Slažem. Kao s karijerom umeo si da nastupaš i u poluteškoj kategoriji. Da li planiraš i dalje da odradiš neki meč u poluteškoj ili ćeš se držati isključivo teške? U biti radio sam tu polutešku kategoriju, mislim da to je bio više catch weight, ja mislim da je to bilo do 96 kg ili tako nešto, to sam radio u Češkoj, ili 97, više se ne sjećam. U biti radio sam nešto do isto jedan ili dva meča do 99 ili 100 kg. U biti jednostavno tako su protivnici ih tražili, a da sam, pošto sam htio imati meč, prihvatio sam njihove uvjete i to je to. Mislim, super sam se osjećao sad, ne znam, dobro mi je u teškoj kategoriji, možda bi sa skidanjem tih kilograma, vjerovatno, ok, dobio bi još nešto na brzini, ali... To bi izgubio. Da, jer isto da poluteškaši su vjerovatno bi bili isto brzi kao ja, Ne znam, za sad se osjećam ugodno u teškoj kategoriji, ne znam, da dođe neka dobra ponuda, stvarno možda bi razmišljao da skidamo tu polutešku, ali nisam za. Mislim, nemam ja puno za skidati. Izvini, ja sam prekinuo, nastavi, molim te. Ja inače otprilike mislim kad sam u treningu, kad kao baš nemam meč, otprilike imam 110 kg, sad sam htio imati mrvicu manje pa sam za meč imao 105 jer sam zbog meča na 5 rundi, ali to je neka moja kilaža s kojoj se osjećam ugodno. Nemam ja puno, ja bi skidao tu nešto malo kilograma i kažem i bez problema kada onako baš počnem jesti zdravo, sam po sebi s jakim treninzima padem na 100 kg. Mogu bi ja skinuti, ali... Nema potrebe za neke, neadekvatne ponude. Da. Koliko je teško kao jedan teškaš koji živi na Balkanu, znamo da ovde teškaši uglavnom rade srednju kategoriju, znamo, mislim, u svetu, ne samo kod nas da se skida. Pogotovo na Balkanu nema toliko puno teškaša. Koliko ti je teško naći trening partnera, sparing partnera, koliko je teško boriti se i sparirati i onako simulirati borbu s nekim ko je dosta lakše od tebe, koji ne može ti pruži otpor kao što ti pruži recimo teškaš u meču sa tobom. Pa u biti, mislim, baš zbog toga mislim da sam dosta lagan na nogama, brz, jer konstantno treniram sa borcima koji su lakši od mene i naučio sam se da se moram brzo kretati. To je jedina prednost, mana mi je jednostavno što nemam previše borca svoje težine i to osjetim, ne znam, u parteru kad se nađem. Ako sam donji, tu osjetim da bi trebao imati nekog borca svoje težine, čisto da osjetim tu razliku. Da, kažem, svako malo otiđem u Zagreb na trening, ali jednostavno zbog posla ne mogu. Više si uzmem godišnji kad imam taj tjedan borbe, a u biti voli bi da mogu više uzeti taj godišnji, da mogu otići malo u Zagreb na trening u ATT, ali evo, kad dobijem priliku otiđem, ali to nije ni toliko često, ali jednostavno ne mogu još živjeti od sporta, samo od sporta, pa da mogu, ja mislim da puno češće putovao i više trenirao sa borcima svoje kilaže, ali sad trenutačno nisam u mogućnosti, pa evo, nekako se uvijek prilagodio, kad budu ti sparnici, dolazi mi dečko iz Rijeke, tu je Kujundžić, dolazi ovaj mladac, stvarno hrvatska nada, Tirije Luka Abramović. Čuo sam za tog momka da je ubit, za tog Luka Abramovića, da je veliki potencijal i da će momak biti čudo. Je, stvarno, ako ovako samo nastavi trenirati, dečko ima fizički potencijal, da super stojku, odličan scramble, jako klinču, još fali mu taj mrvicu, naravno, koji si imaš, fali malo partera i borbu s kavez, ali ovo sve ostalo je stvarno, dečko je baš ubojica, i samo nek nastavi, mislim da rezultata neće faliti. Eto, nadamo se da ćemo njega gledati na nekom od narednih FNC događaja ili bar Armagedonu ako bude bilo
Ma da, mislim da ne treba nigdje žuriti, stvarno dečko ako ima 21-2 godine, možda sam i previše rekao, a toliko jak za te godine, brz, eksplozivan, mislim da bi se trebalo malo po malo graditi, još se da skupi to iskustvo u amaterskom sportu, nakon kad se dovoljno izgradi, onda može krenuti raditi profi, uopće da bez veze sad ne gubi nešto, da se ne uprlja skor, a mislim da će sve doći na svoje, jer dečko stvarno je odličan, evo, nema druge riječi. I za kraj pitanje, kad smo se dotakli mladih nada, onako, ko je po tebi najveća buduća zvezda od mladih boraca u regionu? Da li si pratio mlađe kategorije, amaterske Armagedone? Pa mislim da je to mislim Boljković, mislim sad ne bi rekao ni on je već se, ne bi se rekao da se izgrade ko borac, ali evo ono što je sad prikazao da za sad nema neke konkurencije što se toga tiče, dečko je stvarno svaki put kad uđe napravi show, nijednom se nije našao baš u nekom problemu i za sad stvarno mu ide i posao odrađuje vrhunski kao cijeli njegov tim, evo, izdvoji bi njega, mislim, ima tu sigurno još dečki, evo, svidi mi se Sičaja sad koji se isto sad borio stvarno protiv Bolfana, mislim, ima tu dečki, evo i ovaj teškaš, evo, iz Makedonije. On je isto ogroman je, brz, dobar takedown, stvarno, evo. Mislim, ima tu stvarno dečki, ali ne znam, Boljković je nekako odskočio od svih njih, evo. Da, nekako on je odskočio od svih svojim performansama, mislim da za sad, da je on najveći talent i potencijal u regiji. To bi bilo to, Ivane, da te ne zadržavam, znam da ti je sad onako raspored poprilično popunjen, tako da hvala ti puno na ovom intervju, krivo mi što nismo uspeli da snimimo odmah nakon meča, ali eto, bila je ta gungula, ludnica after party, mi smo morali za Beograd i nismo se iskombinovali, tako da nadam se da vam je bilo dobro na after partiju i da ste uživali, što bi se reklo, i za nas. Ja nisam baš previše ostao jer mi nije bilo dobro, muzika mi nije baš pasala, pa se išao sam u sobu nedugo zatim, u biti moja ekipa je ostala. Htio sam samo malo mira nakon after party, nakon borbe, nakon sve te buke, ja sam otišao u sobu malo poslušati još muziku, odspavat. To kažem, hvala ti na pozivu, hvala na intervju i ništa, vidimo se na sljedećem eventu u Puli. Eto, nadam se da ćemo se vidjeti u Puli i da ćemo posle meča imati isti povod za razgovor i da će pojas biti oko tvog ramena ili struka, zavisi gde voliš da ga držiš. Di god, samo da je kod mene. Slažem se. Hvala puno svima koji ste gledali ovaj intervju, zapratite obavezno Ivana Vitasovića, prvog istorijskog FNC šampiona, strašnog teškaša koji definitivno zaslužuje više i pratioca i veću medijsku pažnju, za šta ja obećavam da ću se u narednom periodu pobrinuti. Zapratite naš YouTube kanal za sve vas koji niste, uživajte u videima koji slede i to je to, vidimo se Bož dalje u Puli. Da, vidimo se, hvala ti i čao. Potski pozdrav svima, hvala na pažnji.